Niwe ngavana othi ukuna ngungu ni ndawa surely ukwira ndu manya sindu cha muthembozu zeumako na ziutu membeza mbingi over 200 million 200 million wazizo ketha andu amenzi bohos be makabwa ingwa na mathamba makathea with that eliminating ngungu for good lakini ndu mena haraka kula motho andawa no mokwata kickbacks which is a short term solution wathu akuna sumu na wathi ngungu ndizi ciena athela ukwira mezemba ni acindu cha muthembozu na there are so many other examples niwoni ona tukuwa crash cio thiaka koto tuona tuyewe kithiete ona kamika makaka koto na no na kiali kambeza mbingi biona tuona menda akwitia mbeza matwa crash yani na baikindu kinauma 5 years down the line na ukwira bunge ya kitu isukuma inenge cindu isu mbeza cindu isu ni twina thina na cio na tukwazia sindu ila cheli tozizwa andu maitu ni mamanzo ndo makakwata kivu na ne waya sindu isu na ne waelezea role yenyu ta MCS na ne waweta maondo alao the maendeeo project iza umakwa ene ndo even there mongo ya devolution kana ya serikali sia mutu yuko ni public participation mwene ndi kukulwa kilo kwenda na ta assembly kana ta MCS I think mwena party ya public participation you know na sindu hii kwa na ngaliko ya serikali makule mbona MCS imeasiona naona maikuli yeye na yume asende ubinga project na nemo mana amenengi embesa katika process ya kusewa kwa budget no hithi asindu isu uwera nisiende nikumaanisha kana tambunge muendeeo place yani muhiundu mweka kuungama imwe cia asindu ila mukona itwa iwe ni executive itailete twe place na binya mwingi na yu kila kibo wona katiba kaundu kailie nikanete gavana a lot of loopholes siake na nibo nokokezi ando ala menyu wata governors maketho andu straightforward na andu makwenda uthukumandu indi wona balika mundu museleke makwambia osizia i loopholes katiba nikanete governor mwanya na Public Finance Management Act wo tumia mbesa atena mwanya wa mbunge na ngwiza kwete mbunge nikana mbunge mubetirizi izu niwe wiwa ila itwa supplementary budget na iwe twite kawa supplementary budget kitui ukuka project ila chanenga ni mwenenzi si ule akwikwa na mbeza sikwikwa sindu ninguweta sitena maana na yutu usio katukwetwe nikana twetekelekana ila zomye kwa mwenenzi tinzio tubetirie ino ngavana ononie nitionzio na bakwithambuza nicio nene na tubika bandu nitwendete nginyona kwa control of budget kundu kwingi pio tukuza nicio onini o budget na bobika bandu kumona tukengwa tukwiwa sindu izi zikwikwa na mwizo zikwizo kulea kwikwa na sio asizie kitui county baimbeza ngavana la waibo malombe ewanu tunga mbeza nezu ya campaign imwe suova imbeza ito choka treasury na baikindu kioneka kola kwe mwenenzi wazize sindu ila zivo no ila atiwe ne regime ila yaivo indezi ya ngavana la waibo ngavana malombe nikwenda ku ne example laisi muno ta yuno nonie kukuwa maloli mogwa ngombe ni maana injiweva ula wogia azia kwena thina wa ngombe kuma soko kudielengi na mo wayu ningusanizo mbingi pio nondo already makwete ni maprocure whether ona kwena issues cha court ula supplier no kusikata nondo ni wa NLPO ni waze obize ngali na ukitui county lele mwiba nondo angusanizo izo na tunakuzania mpaka mwisho na toto ananginya kwa EACC but some ukwenda nitukuona na ona organs izo je act on time malolia mheshimiwa meungua ministry ya trade neungua ministry ya trade ila unga metenza ya trade katika assembly nikumaanisha kana mayaisala kwenyu muyabe tukija ta committee tuyaweza kuvitukithia maloli azo na umundi tunezie kuona maulonjwa nyao surprised anegyo kitumia kuona ona maulonjwa ta chairman wa trade jaitwa ndiye kata anensio mona maulonjwa the next thing nevie traders siasi kuru na kula konge nundu kyandu meo kuma university tena ngale sio na kwithia ni mozani wa county twa munyubie muke otokombiti mwithi kuwangali mukwe ido ndio tukakwa chao na nondo no avo kumima account ino tuo tuonena maloli azu ni maungamie nondo ko service ndi kindu kina vinya muno kwa government kokona zindu imwe nondo athe government ni emeto ni kutsuvia ambulance ikazuvia loli ata government with you kwa ambulance de mauta iki ambulance mauta kana ili kwikia maloli mauta kuthana no kindu kisiovetwe nondo ko kickbacks chanenga no kula mowa izu nizo mazemba neti azo na zo vai mundu na wina interest na maloli mpaka hiyo kwenda tu umanya ni obsession mimi ngava na witu inayo
You can look mufani mheshimiwa na maybe mwenendo wake tuneneze hende kule we kola sia umunde ta assembly kana ta MCS na muno kuma the majority side nondo serikali account yake tuizobe ni the minority kwa kwili ya chama kila cha governor necho kina MCS ya anini umunde MCS ni mukukela mukasi ya project ta Kikotech project yesu aweta ya crusher project tela aweta ya kane muweta ya ni Kyuso project ta easy kwa farmer industries and whatever mukokela mukasia zindu izu yimu hizi zindu izu muhizi revenue la yumabu palalienda. Then again ngalikwenu ngi ya executive na uma yaze na MCS na uma bitu kila se budget ya kwambizi zindu idi tuhumise ba niwe ya mwenendi ni wati we muchanganyikie nuloko neno kweli haya aisoka kule either time MCS mwazia zindu idi ya isla kwenyu muisi muhino uwezo wa kusiungamia na mbese ila si ulikava ikadhikola si ilete ulikakola ne kwenziane ndiki huo kusobe si aende masibitali matawenda wana zindu sia mudembuso nenda kwa sia trade na ngavana very slight ne kwithia na kwa ezise ponse balave kalupo nondo na andu make mu manzi lupo za keselabu nenda kutabia kindu ta Kikotech ta assembly rokio manyakiwe na machine sio wa ila maiti is supplementary na bambeze nguzanizo mbingi byo amount moza neziana kundu makuthila bumbingi byo na uziambeze siasa ekana itweke twelea cyane kwande kwa twelea zindu mbingi muno na nondo wa backlashes na zindu ebwa kwa dietenda cha kutuma ngwa cha chiefs na nini basi okay nondo yibo kairani to get the benefit of doubt na yeye ayiko kila bandu ona president no kwenda kwetu kwa bingwe sindu mbingi byo at the end of the day so a project is sustainable yani la jandike to almost 90% so simuti nondo banabiye bandu wethe ona kuiba tie kwa nondo ya mino tuma ngwazi ya chiefs na kya ukingi baiwe yonge nono ma chief maitu wangu wa kila muthenya tutonyora ni factory nondo wa customer umwe na niweze compete directly na mavundi maitu matuma at the local level nondo adhiani ni hotel we katika shopping center la local no go expect that have zikulu jebu ane we awotu mangwa si atwika county niyo kokotuma mwando ameko ya makaya chao na ningutungi ali mu maitu mubya nondo ala moza na tsoma ma secondary na kyao na chao ne malele maza kama support the local people bala mainondo institution pe andu mazavye muno sikunga mabalati na mezi ya ukakola mai sikamatera cia bo zindu izuna kwa ni zindu zende lakini ukira ti sustainable ona ne we are team muno ngavana la woka kitui nondo akauka zindu ya ziambiwa you can imagine kaundi tuzovya kalobu ukida wizovya kalobu ukatea andu makitui where are you taking them na ni priority ya ndio likana bandu be mundu akitui waza no kwenda kalobu anyuza ikanate wa ikanacho so e factory ya kalobu import yo na mbeza singi bitu bayibandu koone kakataka ene supermarket na tuendete tamu endete kuthela so usisi okwitha it is purely ni programs si abantu mbeza hivi tani nunikana with the MCS kumanya i production ya kalobu mbe ka produce we kanata raw materials chizoiwe zi ambeza ziana it's a very long process kwa unikyo kitumio kwa na gavana la twenake ndakwenda kindu to audit ya ugetha ni kindu kyagiwe neza you can audit that lakini zindu isi akuwa throughout chikwitha ni very tricky ne kwitha bakithwa na binya nondo sisose itwe mmeanze competitively na chao kwa ukwitha enda kuna MCS we are with a very difficult audit sindwi niwoni kwina project ya kubandilia ng'ombe be kumanya ini ni sindwi ila sikiwe ku ng'ombe how do you know number 2 kwiza kumanya output yacio na suo wakulio kwiwa ona imwe ng'ombe cia bandu na suo cia rukia cia bwa na yu times yao kulia wekaniara ndiko wa ng'ombe ndiko ikata niziekaniziwe na wonga bana ni waumie kuiwa na ndane yake mtamu thembozu wegela wendani wa chive na athi na tutiani cia nemes so kule zindu ila makwika mezi kama umeona uwe mwingi na niwo kuona naona twatiani niwo ithie babi kabandu ethia nitukuona ngava no ile kuma lakini nake aemelo mwanyani osu na yugo twatwika tuzioka kula kyandu na nondo ivinda nevikie mwene nzitiwo ku kathimani nondo twina bandu bo thimanilia this is the second period ya devolution kitui na ndo makombe au ndo no longe wekikie sio mundu akitui ena zindu cio kombea
nikana manye twende nezana kana twende naye na kuma bu uketha bena duty ya kumanya wala tana kuma ni MCA kana ni governor kana ni monde na inezando maitu maka make very wise decisions nondo zombeza sia kitui nitubitire sia kuma program ila sia yuta abitite budget mwi wanyanya gidatsu over i program yangu kuma ni tunaende supplementary so supplementary ikwetu mbunge tumenana niti na ni watu kulia we are draw kuma project zoze sia kuma tuete supplementary ya kwikata weola wa budget yetu utamba kurukuma na yetu at a very tricky time nondo wizi tutiele matuko maana to the election boni mbeza sikuendekana sia kuthio kuna campaign cha azimio na kula kungi na yutu kwe watu betiri na yuba ete nguzanyo kuni wewa ma-MC yani madhoku ma-MC yani manginye kitando ma-MC yani ma-wiper malomeano sijui nini those kind of language na nukwithia nukono azizia kweli bena thina wimbo bandu